Izikhulumi zosuku zonke zivumelene ngokuthi abantu besilisa bayimbangela yokwanda kwezigameko zokuhlukumezwa. Ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu besilisa namadoda ikakhulukazi abafana bethu abasakhula ngoba ibona abantu engicabanga ukuthi bawumgogodla noma beyinsika yesizwe sethu ukuthi njalo kumele sinqenqe bona beze ezithangabini ezifana nalezi. Lenguyazana izosiza kakhulu uma kuzoba ne-effect ekutheni konke okuzokhulunywa la kube ukuthi umuntu nomuntu okhona wesilisa ngoba kunomehluko phakathi komuntu wesilisa kunomehluko phakathi kwendoda yaba indoda umncane ngezenzo zakhe. Umgqugquzeli wale nguyazana uthi inhloso yabo ukudodisa intsha yabafana. Le ngqungquthela izophothulwa kusasa. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 ngingu-Endo kaNtuli ngibika ngakwaMashu.